Kumulai cuma fibra section 4 dan nomor ba kibun kiba kali comments kata kowe ke video ke bade pang scholarship jong kelas 8 kali pang scholarship jong kelas 9 kelas 11 12 ter lagi jong te mentangan ya tu bade sa pang ini yo don kibom 4 yo jeng tip adu mentar hajing sya dai ban yo jeng tip nomor ba try ini ke notice ada pha be ki school ki jong ki yang ini page mentah habe debat kini scholarship ke jon kam but kelas ayu kia benyo te kani ka placement ayo naka government of Meghalaya Directorate of Higher and Technical Education Meghalaya Shillong apply 3 August arjarap sang kenau ha te shuaban pois pangata scholarship markibun mag betu ba kimio kata scholarship kini kita gidon nang jong te ka first menta usnem hi lalong compulsory ba baru kita apply scholarship kita apply ki online scholarship mo baru bau Aadhaar number is compulsory telada phimdan Aadhaar phimpat apply Aadhaar tegmut ba phinamyo scholarship shu nomor ba Aadhaar unling lang ya account number yu number phone jong phi baru lai tali hab link lang haju te lala phimpat link hab lek ban link ni kita gin number ban account number ban number phone jong phi baru lai tali hab link lang la khampat dap habling shoy gitaru udon ki ba tip balai mu scholarship te hablej mi hakane ko office government of Meghalaya hakane ko office Directorate of Higher and Technical Education ban kali balai ngamyo ekta scholarship ki e gidaw mara la femti be mara phaban lara phinang ban check online hi phaban check pade ka status phila poi he ka status jong phi la verify name na school la verify name na ki officer kumta dater kasakut hai te phila ban tip margidon kumitaru ek problem phila ban sham have de kata ka scholarship jong phi ba pimyo adu mentar ke apply ek kata was reject ek kata gidon jong te phaban wat kita phila ban page online na ne phila ban daga balog ini kata ka scholarship ba phi apply try ka don hi then la pimdo la ban le kumta phila ban let me office ban kli page ngala apply ka scholarship perlu jonga kila dabio balai ngapat ngaklamyo nomor kidon kipor balong utama mag haban ligmi sha po office ndal ligmi tangga tu kanne beda isa yo beda ndai menta bre problem babun hamta kare be yau Aadhaar number bag habling be la claim link nom yo scholarship te menta ngai chakmat la phi claim pat apply Aadhaar tele apply no ada phim ko aban apply te mudba ka scholarship ru na apply nomor ba kila penong compulsory te mla le area ta Dehakan video mtabra ga dega scholarship namta class 9 10 11 12 kum kan nema advertisement fresh and renewal ka fresh namta class 9 kadega pre matric scholarship ma fresh and renewal for umbrella scheme of scholarship Ministry of Tribal Affairs Government of India for child tribe student are invited from students who are permanent resident of Meghalaya studying within and outside state for the year 24 25 arjar san te basong kelas 9 menta usnem kan mau pila banyo ban apply kan ka pre matric scholarship for child tribe student in class 9 and class 10 te kemud ba ke basong class 10 te lada ke ade apply hu class 9 kin should renew be te ki apply thamai dengan tip re hane convention re kila namla ban apply thamai re class 10 bede ki mat ke stang na class 9 kin yo ta asnem class 9 class 10 te ki ba kem tip last year ngun ba ko ban apply menta tang jong class 10 te ya kata tengam tip siaban kali na giba kham tip lawan kali na no kali na school ne kali na kita giba pen apply hiyo nem setengah tahi nere ya kata kawan ong ba hiyo ne gimyo kita ikasten man apply thamai fresh ya kata tengam tip ma mar klem ai detail ba dan re class 9 kan de ka fresh te siaban apply be ka thamai have register have like kita baro and to in recognized school institute whose institute nodal officer are registered in NSP 2.0 ya kan ero kawai ma ba ki school ki ba PP apply scholarship kidai ban register ya la de bede po NSP 2.0 nomor ba balai anda pila de apply kata ka scholarship online anda ada apply ada bele no rakshidong public submit sa school can verify na school bade ada na school kisa verify na po ki nodal officer ko takter terdaga school claim register real data pila janjaram te katar kowe dengan tribun school ti labun bar register lo baro te haban kumtai la de bar register po NSP 2.0 te ka annual income jong ki parent from all source should
should not exceed 2,50,000 or 2.50 lakh mukade 8,90,000 kamde ban tame kata 8,90,000 kade ban apo kata income certificate jong mi pa jong pi te phaban pha lingba affidavit mtater te barok ke la tiplot ngathrai ke ba apply scholarship man kapor shele te kade min hapo ek 8,90,000 te ya kan ne ki bahasa yo scholarship karan ka namtai kelas 9 mo ngan batai phai kelas 9 ki ba kham yo jingtip ba ya ki bade ki fresh ki day scholar magidon ki day hostelar ki day ki yo kumba lai hajar e umtai kamde fix kata kiran bay lai hajar tam da ter kamda ongtar kata de lai hajar te nakamanta ki hostelar bre kham yo tam khandiat kan poisa ka ndru hajar e san hajar tam ne ndru hajar te nakamanta ki person with disability kin kham yo kham bun khandiat ara ki day kita ki day scholar kan yo around nyo hajar kamta e la ki day ki hostelar kan yo around kandai hajar kamta e kata ka jeng fer amta ka pre matric scholarship mo ten marba khemong e te baro kilaban yo bai tang ba ki bala shong arsnem pade phinom la shu ban yo mo class 9 phi shong arsnem phinom la shu ban yo mar kandan hi jingli ba pandap are you studying in kanosnem pila shong ka jo class te la da phi ong yes ngla shong arsnem te phinom yo shu te namta ki class 11 but terter sejrong post matric scholarship ba degree terter te kan post matric scholarship for children students who are pursuing higher studies in different courses from class 11 to post graduation menadu class 11 hadu post graduation mud MA MSc terter in recognized college institute whose nodal officer registered in SP Napo kaner kumjuhi kanwal income kadai kumta 8,90,000 dimen bilo ya kata kilaban yo ya kanega scholarship te filaban like apply no ya kane te kelas dang ka opening date of application for registration by student ki bar register samai ada opening nadu r tarik na Agust jarap saw ka last date pada closing date of application registration by student kandai live point tarik Oktober jarap saw ka last date ban verification napo ki institute kandai live ho November jarap saw mamo te ada tempat pendiang kita ikut keselang fi kamtam adhar tempat link te pendep soita apply so adhar dan sele te katkum kane ka ayu pada ngathrai kata adhar sil tribe dan kam and kata income certificate ya apply kam simpor income certificate te kidon kiba la ban pan rom taka domicile certificate mat kidur te ndak la lek ban apply online ngathrai pinsa yo hi kita jingtip gijun kam insentif hi ndak la lejan apply kan mau pihak ban apply online la ada ban apply la ban le nang sedang dala print out dia kata pihak balik saja school ban verify kana school dan saya ke proses kumta pins up te pihak ban check ru online ya ka proses mo kata ka status ka scholarship ko jong phi kala poi e la ada verify name na po school da verify name na nodal officer ka ter pihak ban check kumta mo ban tip na ko por ke problem pihak ban check nomor don kipor ba ki la apply tama kim nang man check kim nang man choose nga bajar kadao kidu no kata scholarship na la akut kata kelas date ba kata kata tarik la don gijing e kawan lejmi show office ban pentip ba bale ngam yo scholarship tengen sampai te kidon ki bom nang man check kumta kidon ki bom tip bale ngam yo kata scholarship ki shu kut no kata kajing ong hi ba bale ngam yo ki yo akajang te ki syukur tang tahi syudu la kadu no te kadao khap nang ban page ban wat jing tip la da myo khap let mi be kan office ka director of higher and technical education mekalia ka be khmi ya kini gi scholarship jong gini te khap wat jing tip jong ba kini la da pidon jing e khap kali be kini na ko office bale ba myo mta tarter na nang sedang ki barok ki jinan ka ha be bar ka scholarship tangane ki jing tip tulis